Me wana mi voka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali minan so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon nando hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podo nando moi to go flame pata. Me wana mi mo churche wo so wa o kan mi ton ji ogbe sugo wo si kan lo ji bo egbe mi do lileje o weta Ezekiel ton o ta ton kande elan chanwi weta he na mo we choro mo de gbonkodo to bo ma holodin hi adole iso hemi wa godo je o holoton kon bo da yego o sin lo to vivi je gbonu son o glohon ton o holoton me hlan wizeten dali na onu kon o holoton tin hlan wizeten dali o sin lo so jete son o glowa son ada adusi o holoton me to waji agba lotongo wenenu we e wo so hemi gbon aliho hongbo agewaji dali tonji jegbonua bo plan mi ledogbon aliho gbonu je hongbo bon tonji bon aliho hongbo he konran wizete dali tonji bo da yego osinle to sisa jegbonu to adusi to awa adusi ji wenena dawelo jegbonu yi wizete dali pon po o kan lokpo to alo etome ejle awagba foton dopo eso hemi nando jugbon osin lo me wai osin hetin je afogomenle eso jle foton devo po bohemi nando jugbon osin le lome wai osin le hetin je okligonu le eso vo foton devo jle bohemi nando jugbon osin lo le me wai osin lo tin je adame hlan godo eso jle foton puro ebo so yin oto de he yin man so gan jugbon eme wai na ye to osin le lo henfon osin le nando no lisin to eme oto he ye man so gan bibo pla e wo so do hlan mi do fisunu gbetoton hie ko mo he when hie ko mo he wenenu we eso hemi wa bo hemi nando lego che oto loton tinvie wenwena nyenko lego ta yego atin susu tin to oto loton to ada o de ji poro to awetoji wenenu we edo hlan mi do osin khele sajegbonu hlan agbegbe wizeten ton dali bonache teyi bio alaba me yebo naso shokoyi ohudali yebo naso sokoyi ohudali ohu mewe osin le lo he ye hen nando to sisa jegbonu na bioyi yebo naso hen
na azɔhengbɔna osin lɛɛlɔ ena sɔ wa jɔ to nudida gbɛte ɖokpoɖokpo he to sili to otɛn fie otɔ awa lɛ awe lɛ kpo na no gbɛ ogege susu tlala owevi lɔtɔn de na sɔtin to fine na ye hen osin helɛ wa fi ne dali na onu lɛ kpo ni do nyi azɔn hengbɔna bosɔ no gbɛ onu lɛ kpo na sɔ no gbɛ to fi de kpekpe otɔ lɔ wa ena sɔ wa jɔ dɔ owevi lɔ na shite to ego sɔn eniglen me jedo je ainglani na onyi otɛn de na tindrɛ odɔ lɛ tɔn owevi ye tɔn lɛ na tin kɛlɛ di nkɔnkɔ ye tɔn lɛ di owevi ohudaho tɔn lɛ susu kpɔ gege shigba otɛn ogbɔn etɔn tɔn lɛ kpo ogbame etɔn lɛ kpo wɛ ye mana hen azɔngbɔna gba ye na jo ena ojɛ kporɔ to otɔ lɔ go to otɔnu etɔnji to ada heji kporɔ to adaneji wɛ atin lɛ kpo na wu te na nududu ama ehetɔn mana to na ye mɔ sisɛn etɔn mana to na kpoali ena nɔ hen sisɛn titan lɛ jɛgbonua na osin ye tɔn lɛ to sisa sɔn fiwe me wutu sisɛn etɔn bona sɔ tin na ndudu kporɔ ama etɔn na azɔn hengbɔ lewɛ okluno shiwe ewe dɔ ehewɛ na nyi olɛdo lɔ hemiwulɛ na do ma ayigba lɔ na ogu kɛlɛ di ohuendo Israeli tɔn wiwa lɛ Joseph na ti do mima awe miwulɛ na sɔ yi dio do dugu mede kɛlɛ di me awetɔ na ene nye ze alɔ shedaga na do na ne hlan otɔ mitɔn lɛ ayigba he bona sɔ flɛ jɛ mide na oku ehewɛ na sɔ nyi olɛdo ayigba lɔtɔn to ada agewaji tɔn ji sɔn ohu daho lɔme to aliho heltoni tɔn dali jɛ bibiɔ hwegbe zedadi tɔn ji hamati belota siblaim hetin to olɛdo damasku tɔn kpo olɛdo amati tɔn kpo shɛnshɛn hazelia ti koni hetin to olɛdo olani tɔn dali kporɔ olɛdo lɛ sɔn ohu lɔ me nanyi azali enoni to olɛdo damasku tɔn kɔn kporɔ to agewaji dali wɛ olɛdo amati tɔn he wɛ ada agewaji tɔn kporɔ ada hwezɛtɛn tɔn to olani kpo damasku kpo shɛnshɛn kpo jile adi kpo ayigba Israeli tɔn kpo nanyi Jordani sɔn olɛdo agewaji tɔn jɛ ohu hwezɛtɛn tɔn ji wɛ mina
jle ehewe ada wezetenton bodo ada waji ton klan waji dali na tin son tamali me kaka je osin meli boti kadesi ton lekon je oten oto pese Egypti ton kon je ohu daho lokon ehewe ada waji ton han waji dali bodo ada wehoton na ni ohu daho lo son oledo waji lo ton kakaje titengbe bibio amati menton he wa ada weho tonji mo emi ule mana mo emi ule na ma ayigba hedo han mi keledi o hwendo Israeli ton wiwa wiya wele ena so wa jo do mi na me bon fodide tali na oku de han mi poro han ojono he wawasi to mi shenchen le he na de ovi le ton to mi shenchen ye na so tin han mi wule di oji dohwe to ovi Israeli ton le shenchen ye na tindo oku po mi po to hwendo Israeli ton le shenchen ye na so ajo do hwendo he me uchono wawasi te fine we mina na oku oten te we okuno shiwe wedo ni she bo wetalo ediga ema diga pe de shiba onu he mimo de mele ni he o we kundele o hogbedele bo hogbelole ebu dodo mi peri shiba mo joje yi bo yuro ehin obwetalo do atodo pipe chiwe weton to ogbe yoyo lome atodo pipe chiwe weton to ogbe yoyo lome na o akotale bodo mele popo ema won mede pepe bo mede na do ha negbon akaro do sin hobo ado atodo nkorona mi do ho kunu ton edun tumo ho kunu ton imakan yi nde vodiro tumo ho kunu ton bo ni mi bele son eyin afotitan do je afo aweto mi na mo do ye jle bodoro ye plan eyin ye hen Ezekieli je ohun o holo tokon men mo yo hon lo Jesu Christi we yo hon lo hallelujah do yawe bo mi ulewe na ikponto wi fi we do ohun si hote men mo iro de do hon e mai me de hun kan Jesu Christi e wo lo poro we so yin asisa edo jegbonu bo ye do edo jegbonu bon adusi sin alo lome to o kwelo sin o glo hallelujah bo indom lo mi pon to o wewe me mi na mo na yi we kun foton hedo fide do Jesu Christi when they wa kun ganso po eheji sin adusi lo o toto me fi 18 te veve na mi te hallelujah bo fine we asisa ro do tonson bodo sisa hallelujah fine we tonson bo wa igba bo de ka ro wa igba ro ejetero Israeli ebe gbeji son lieton bo nom lo mi do amu we kun ni le hia mi pon Johanu sin o weta o tawo afoiton chanton Colintin le titan o taiton aton afoiton foton nupo luku o taiton konukun we afoiton 63 o Matthew o taiton ko elan tropo afoiton 64 mi pon Marco o taiton wiene afoiton 62 bo sokon Samle o 110 afoiton titan minamo we kun hele bonamo kun jeme bo enelo edodo hiarom lo ohun dagbe de do wa igbaji e ma no te to filo po bo mede pepe he na no pe to ayigbaji to nugbo me to atodo me to dije ni do ete so akuro ni e ma do Jesu wa mini ma che fide we dodo hiaro Kristi Jesu we yon si ogbeton lo we yon hon lo e ko do mondo yon nugbo lo aliho
po belopo me ni pe ma yo to de atavo ponyen dali bo mi wa apa we toji he do hia do o o mi mo hole gan lo yi pepe si ba mi do to pe jison li desi bo pe jison ne kle de ndo do e bele son fili e bele son Israeli bo de bele son Israeli de Jesu ku e do ni pe mi to Galile e no te pe mi to Galili lo e ko fi e ko la mi da gbegbon le fi e mo Peter lete e mo Joan lete e mo Matthew lete e mo Philip lete bo yo ule wen ati he to o tolo to le titan hallelujah me de ando na wa gun yin gbigbo kun to e tun na mi le nje wo ekun deji na no te fun e won ando na ipon to di eleme fitewe do yin ati hote hallelujah bo mi kun to beleson afo eton atonto wa afo atonto di mi na mo ye do fle de osino jesisa ji bo ye plan Ezekiel do ya bi osino me mi ni disoni ye jeson li ji osino wa afogo ni when they jafogo edodo hiaro fide beleson fide when na pe lo beleson bu when they tonson Israeli bu bi o Galile leme bu tonson Galile bo isoto yi to sinome osino wa kligonu tonson fine bu bi o orient ancien cheme hallelujah bo tonson orient ancien cheme bo isoto yi bo Ezekiel bo wa atajago bo tonson orient bu bi o o Occident hallelujah bo to son Occident bo à côté méridional bo manon de na yro o fienele dodo o ngbewe ma lo we lo do e do nja ma ko kumble mo na vodo e do kanji e yro fini ro o huezete e yro fini ro huezete bo yro fini ro huiho hallelujah bo fienele pi we na gberogun bo ni mi pun egbe mi na mo ro wen agbe egba pe so de legba ahovi fún àwọn boy to me de vole hu to àwọn ni to li oho lo utu oho me de ma do holote me de ma do te bo nu en to de vole tin nria nu e wo mo yi dogbo o peji son ni Ezekiel ton po do me de to nu do hie ton lopo e do wen de sino wa fo e to do hia wen de mi be pe zon mi to po chiwe opo wen de wa ki gronu e wen de mi no mo ro to cladi wai kurekunde wai bo mi no bede mi no idem no yiho bo de ho lo no hemi fun yo gbigbo mi bo we no wa osino wa ali mi we no mi no mo ro mi mo hihon yi e kurekunde awale gbigbo kun to no fun mi lo ogbon kurekun le nko me abi me de ogun me pon to we me eyan ze gbeluwe lo ana mo nlelele ayi do ho de bo kun to no ikogo na mi e do fini we hihon gbigbo kun to e no so a o kiate bo apa ene tolo o Ezekiel do ma so si gan li to sino me ba adavo ma so di gan di so li to sino me adavo emi ni no asun we ni mi no gona oholo pudo won ina chiwe e ton po bo mi je fide fi enu ve won tinte fi wa lo nyina kan tinte won ina Kristo to mi me no chi nu enele hallelujah bo ni mi wa afo chopo to do je wi awe toji mi na mo dide ndoro medide Kristo titan le taidi atinlo bo hodu e to peji so ni lo me ye hodu e to peji so ni lo me bo we ni ye hodu e to peji so ni lo me no ye ule yin we da pe lo manto we da pe lo do yi we da pe lo yi ntori mi na mo fi edoro atinlo te to o ali ololeji ye aho apa o afo cheni todoro ena swajo do ndida gbete do poropo to hetin sinli to oten fihe oto awale awe lewa lepo me na no gbe hallelujah na no ogbe ogege susu tlala owevi leton na sorti to fini wevi he do dido alindon he so mo be gun me yin we dagbe la tole to peji son le no me hallelujah bo fini pepe le we dagbe jenugbo ogberan bi o fi lo boya atorido dino bo ndo me debe bo ete ayise si ba ma du yise lo sin gbere e wa ku mi no ma ku e da mo to Kristi mewe we ne gan ho jiwe we na han we ba na so nkun e hallelujah bo mi ton son fini mi aparete bo yin vivonu o wiawe lo edoro le lo poro to o to lo lego
to oton etonji to adareti podo to ada neji we ati lekpo na wute na nududu. Hallelujah. Hallelujah. Amariton manto na ye mon sisen eton mana po ali ena no hen sisen titan le jegbonwa na osin eton le to sisa son fiwiwe me wutu sisen eton bona sorti na ndudu poro ama eton na ason hen po bo mina modo mere yi se no nubo bo tin to holome bo tin bo to nu kon yi bo pe nu kun he o fun ganzo tongo bo tin bo to ason wa na enu alezu eyin ason wa nu chiwe we tonde bo enu zan nwe imi pon yin do owe ho sin we owe we nploma chobo ne do ason eni ton bo na lo leko chiwe we na sodo anado ason cheton ntoli mi mande do yeme bo kwedile nati ena ya wutu no lewe ina yuro mi na hode na to telephone direct pe ni me na yuro ina do mi mo ason engbo me na to problem ni me ena ze kule mi na ipe ka okunu do na we ngamba igbo eno na mi kokona no do na ino do de mi ba igbo igbo mo bo no do no viche no do ho no do cancer nous en de a ko ipo mo ma o darote bono do mi ule lo suru mi ule lo su nzam mi wulo na kiko eton ouais ria ni lo ni apon som 92 mais bo wa vivre nous eton en mon ria ro le bele so fo wi aton e do ro le ye o me ni ti dodo o ho okuno ton mele na no ton kun to o pa ji we ye we ton me ye na so to sisen henjegbonu wa to o nyon home ye na dosin bo soko na do doria do tenoglino we okuluno ewo we awiyan she mawadodo de pepe matito. Amen. Hallelujah. Bo boya atinto tilede me atinto peji so ne me bo amaso nan sisemba sisen to amaso tonkun kule kon chiye nouve on le chiye homegle chiye o depo le chiye o kaheri aba santali on de na we do Jesu fo we fon to gbo me clo vive adi de audu nouve on nou eme agbonle clock ple pose bo vo we ji na ni singando na sisen dagbe we na ntia na fon anu do ne we da wo de pu etengan yi ba ina we ji we etengan yi ba ina we boya na do yoro me bu kan me bi o kan we kan me abi ton we kan me abi ba inu he kan me abi dison ni bobo ton so we jai don di yen don ndo mai dison liche di me fi nje monde loyon bo ndo alo ego de ndo alo ego nkaro nka odo no he kpoma achi ma ro o chiwe we do na izan shi gba fa ya chi me wu de ma bia ya chi me ndo enyo okunu ni no mo nchi ba je we anasa juna mi achi kwecho na je wegbele nkomo mede bo me lo se po mi do me yun na nkamba iro mbe akango alo na mi na nle no pepe do saki chem saki e da re wezi e ro hen ngbo ya emiton ya no to we ngbo edo yi kometon kaka nwa moro ni mi jomi do ran chiwewe e na no zanzan san ki koton nkode do ye mede o nouvel to agunme oya yewe ko chiwewe ko zan gwan lo pare bo nouvel wasu bo amason yin o lo man to ba amason yin lawin dagbe ba amason hode na mede ba amason fli mere ntoli ye so wewe amagan chifle ni fli Kristi Jesu ye so we tubo iku pagbe ti o ton he chedeji bo efon bo so ni gigo na mi to egbe bo tin bo to fefe na mi to tosin adusi lo me. Hallelujah. Mo je lo suna fun mo na yin nukon yi adusi lo chiwe we ton to ayi gba loji na gigo chiwe we ton kere to Jesu sin ni come bo apade gbongodo bo nama wa chiche me yin nuna jiwe we ton parce que ni mi pon beleson afo wi aton lo je yin wi ene edoria domlo chiwewe ma won mere to ni ma lo be beleson yin Joseph ji to ni mi pon Joseph do to ta di Jacob o non ton eno yin o Rachel bo Joseph ni vititan na Rachel bo via we to yin o yin Benjamin bo Rachel yin kuku to bo
Joseph ni mika kon Joseph si baba hin Jacob Racheli we do na ya asi etitan bon Racheli si baba hin baba lo propo Léa hin Léa lo su si baba eze Léa do nko bon Léa we chifi supo bon Rachel théologien le nous dit dans tole ido Jacob odo 88 ans we chuada Rachel 88 ans ouais tu as da Rachel alléluia bon tu as da Rachel lo Rachel ma so du vivi asutone ya oku shigba mi na mo gbeji so lo me de chiwe we na bele dona mima na ya kotale bele son Joseph Fuji bon nous dit dans tole lo ni mi pon Londres de pon Amérique tribu Israël ton Jacob Joseph ton le we pakpe bon fienele me de voler de France de pour Belgique ne le pour Ruben we bon ni ma bay recherche ne le ton shiba na lo doria mi lo ayi ba lo bi we chiwe we na mi nu ko do e mo du aholu bi papata to gigobe shiba na du aholu toli beji zon li lo e mi na mo lo sin lo edo yaka kakabo e wa su be to man kan di son igbe me atavo yele bon mais moi holu tu es ton là et donc nous coïdone bon aswa okia to pipe bon mi pon o jle o mi ma lole no ten me ro kropoton ni mi di dona nu ko no ten mi ma lole ton you le do tadina de yin mi ma tadina yin ya dodo tadina de yin o hiho tadina de yin o nkundido o pipe bon amon lo tiwe ma wa nu eton le wulu nu eton le bi we do tito nu eton le bi we do tito nko de ro yen vi de dona mi to gibo me bo aho o kolo no vi di dona mi le po aya jije po ni do yen fi lona mi o le ro suga to Jesus sin yin comment to ni yin sin yin na lo tun na lo din to na mo na lo clear me pon eno yi jire so po asie tubo nu no chi kona mi ni no mlo nko wa ne nu na wa le bo asie yin bo to ho kunu ton kon bon hodero jewe ni na mi ulelo su droje ni sureji na mi apapa yoyo ni vo somi to demitito o je vivon ton o vola yo la fin du christianisme bon Christina plan e ainsi sunu ton ni vivon ki goton to gbeji son limito po Christ po me to kan chicha mi ton po chiwe po me to Jesus sin ni come ma so yin kondo mo mi anu te fi na hode baba to Jesus sin come mi dondo we na kogona mi moyi rogmo mi ma ki petwe to jagi goton lo le me mi o ka obi me ma to ni mi o de pe ko yin Christ se mi o bi ope lo me mi o bi ope ni gboro me gbeji son ni e bo mi do nu kon yi bo be chi kona me dile bo ye si yin abi ye mlan yin abi ye leko alo to ni din emu na do gokona yi wa tewe to Jesus sin ni come claride adi aliona o sin lorun bo sin lorun yi bu no husin na nu edo na husin na le bo atile no wu beto le no voji yi no ko ama eto no ko yi no na sise mo o sin to ni lo me ni nu chiko na leji me ni gbojo wule leji me ni découragement wule leji to Jesus sin come na fofon yoyo devo nko de na yewe ganle akun ganle na gbigbo todo to iton doriaro to mima lo me ye ma de me to lo me nu ati jono lovo ye me lo propo we na do mima lo polo be doria bejini non to nko de do onu kon ganle agun ganle to ganle ye ni mo gbigbo mo ko yi na ma minisi gan do dokun vivi jawu to iton o cho mi ni bi okiko lo me to Jesus sin nko me we mi ko de lo ti ni se mi won mi ma so inu kon do mo nkan mo ndo apani to de chimi do mi ma lo lo polo we do ran jono ati hweto ni mi hihia to mi na mo to vivo nu eton we boya je me de ati to de me bo ye mo na we man to bo ye to lile we pe no yi we o apani lo do hode to ti we adomo do mo Israeli to me lo mi ma jono ton do polo ran podo yin hweto ton po o to me nte fi Israeli to ega ntori adoromo na ti we ayin wana ayin so mo bo na o Christ ayin na me pepe yi se nkan mo kun kan to me didi adoro filipe de mi je bo se taraga bo mo aga ho me mi yun ati to fle Israeli to ega yiwe ma chiami yiwe ma chinami no yi ron hode jawu na so joto Jesus nko me
mi lodo che wo lodo Christ Jésus ton et c'est vous pour les mi ton pour besoin pour ino kanji et d'abord